Biyag ti tao. Papa na Mark, awan trabaho mitasan ka di? Wen, ang madagagara kay J Plaza. Ni, anyat gagarami jay. Adala mapan ko gatangan, Wendy. Anyat mapan mo gatangan. Mabalin ka di ka nagdamag-damag. Apelap dan nakagdamag. Karbangak nagdamag, ta asawa kakit nga rod. Inak gumatang iti sapatos ko. Tana dadalin ti may sa sapatos ko. Sumurutak, Sanan, mabitak lang. di mo nga rod naramatan tilugan. Anya? No kayat mo, itulod ka, ta syaktag maneho. Ura gawid akmat dagos, no di na kayat kakuyog. Sige, itulod nakbitan. Kahit no may tulod nak, umuna kanton nga gawid. Ang mga no sabtag ti kumparay. Asino akong parem? Ay unay kalakid din aya. Damagan mo't aminan. Asino akong parem, kunak? Saanin? Di ka magsarakan. Basta itulod na nga rodain. No di mo ipaaramat tilugan kanya. Ay, Rosie, friend. Ada ni Mark. Agur-uray di tarwar ti department store. One side. Nag-text itay kanya. Oy, kanayon ti panaguy-kuyog yung itinobyom. Awan ka di pa'y plano yung agkasar. Saan mi pa'y nagsaritaan ti may papan iti dayta, Zaldi? Anya ka matan. Saldi ka la saldi. Sayda ko Ay, wan gaya man niya. Sorry, Saida. Kasta Angam, apay nga adi ka pa'y lagkasar. Kat ka na ngayon nanti panagkuy-kuyog yo. Ay sus! Di ka mabutang iti bagbagada kuyog-kuyog pakaalaan iti sikog. Wen! Isungan na dam tadayaw mo. Di ka agpaspasikog. Aging ga adi kay pa'y nagkasar. Gets mo? Kunak tupay kat nga da babae ni Mark. Gusto tinabayagan nga atap ko. Dagiti awanan pain. Di na amwa sinurot ko iti napanan na. Katejay. Nagkuyog dan iti dayjay babae. Dagiti awanan pain. Di mo ko iti bag ko. Alaag tayo so ti pang bagsul ko kadakwada. Hanggang... Saan kaya marumbang? Diyak kaya ti makabasol. Gapulaan ka dagiti awanan pain. Mark, kasano no agsikukat? Namin adon adaras ang nailawan ka. Pakaragsak ako, unay. Nagsikog kan, Rosie. Dita ka di pa'y agkasar, Mark? Saan pa'y nga ita? May nagsikog ka pa'y nga muna sa tanto agkasar. Di kagdanag. Takdarak tinaramit ko kan ka. Sabay ko mga rod, nagsikog kan. Tap nagkasartan. Mama, sina ako ni Mark. Wendy, iha, agsarita kayo pa yan ay bagi ti asawam. Di ka agdardarasudos sa mga dang. Di ka pa'y lagdis-desisyon ita. Kapudpudutan pa'y lati sitwasyon. Nasakit tinakam ko, Mama. Diyak pa'y lagaw, hindi di balay. Ala, adakan ka na ita, iha. Basta i-relax mo ti panunot mo. Ano kayat mo? Agpasyarta, tapno makailiw-liwag ka. Mapantay ti sa bala lugar. Diyak kaya ti rumuar, Mama. Mala, sikati makam mo, iha. Gapo ka dito diyak may paaya ni ti anak ti asawak. Iso nga'y suksukat na kun, Mama. Nasisayat lang ang sina kami ngam di kas luklukwan nak. Ay, jakmat ni Ramnama amaramid ni Mark ti kasjay kan ka, iha. Nagdakal ti panagtalag ko kan kwa na. Ngam kasjay lagayam ti isubad na iti kinasaya at takan kwa na. Manjakon, Mama. Diyak kaya ti agawin. Tadyak kaya ta magkita ti awanan bayan na lalaki. Mama, ada ka di dito ni Wendy? Nasaya at time may ka, Mark. Agsarita ta iti nalapat. Ha? Ala,
Sumra ka. Agyaman nak mama. Apay, anaaramid mo tinang lipot iti anak ko, Mark. Ha? Anya tinagbasulan ti anak ko kan ka. Nakasingsingpat ni Wendy kan ka. Ultimo siyak ngay na nagsayaat kan ka. Ngam apay akas tatar aramida. Mama. Saan ko nga ugali ti makibibiyang? Ngam jay anak ko ti agrabyado itagon daway. Iso adi mo kumatagidaksan ti panagdamag ko kan ka. Sinurot na ka ni Wendy. Kat nakita na kayo iti babaim asimrat iti may sa hotel. Pakawanan da ko mama. Ni Wendy ti kasaritam. Pagsaritaan nyo anaimbag ti may papan iti dayta. Numapakawan na ka, swertem. Ngam no saanan, awanan ti gasat mo, Mark. Kasarita ko man ni Wendy. Di na kayat ti sumangukan ka. Ha? Ngam umay ka takadwaan ka. Mapantay ti silid nga ayan na. Anyat araramidam ditoy, Mark. Pumanaw ka. Tadyak kayat ang makita ti panagrup-rupam. Wendy, pakawanan na ko ma. Ay-ayatan ka. Wendy. Kalpasan ti panangalilaw mo kanyak. Naturod ka pa'y lamang ibagang ay-ayat anak. Awanan kay tipain! Sige, nawaya ka lang tamang kabil kanyak. Tapno may papas mo ti sakit tinakam mo. Barang mapakawan na pa eh. Juan! Amok! Saan ka may payan iti anak? Isungay suksukat nak. Saan ka nga isuksukat? Sikalata ti. Di na ko nalilawan pa'y. Iso pumanaw kan katagsinatan, Mark! Pangasim, sikat yayayat Wendy. Anak lang ti kasapulak iti day di a babae. Ket no maipayan nak iti anak, sinakadagos. Anya? Madya talaga tirik na ka. Maulawag. Nasakit ti rusok ko. Agtugawak man pa. Rosie, apa yan? What's happening to you, huh? Maditirik na sayda. Maulawag. Kakatayan na ka. Ala, Nasakit ti rusok ko. ay, ala. Ay, agpakadakan ka ni sir. Tagi na nakalaangan. Mabainak Ay, may kakidin. Takuyugan ka. Ipakada ka tani. Ay, sus, nagpusyaw kan. No kasta, masikog kan, Rosie. Juan Mark. Kinuyog na tigayam ko ang nagpakita iti doktor. Agdoan abulan tin inawak. Iso siguro akas to'y tirik na. Agyaman nak, at danton anak ta, Rosie. Mark. Kasano nga ruditan. Masikog akon. Saan ta ka di pa'y ngagkalaysa? Di ka madanagan. Ikasar ka matatalagakat. Ang, saan pa nga ita? Nasaysayat siguro, no kalpasan ti panagpaskay mo. Sa tantog kalaysa. Ala! Amangan no awan plano na amang ikasarkan ka, girl. Taapay atong galibagam ti panagkasaryo kat adala ta irason na. Saan mat siguro? Amok apat-pat ganak ni Mark, Sayda. Agdala ka kan kwa na. Di nakmat siguro si Kugan na saan nak ngay ayatan. Kano talaga apaglulukwan nak na Saan ko man ang nagpakita kanya, idinaamon na ama si Kugan. Pakaragsakan naman ti panagsikugkon. Iso apatyak aseryoso ni Mark kanya, Sayda. Kat, amo ni nanang mo ti kasasaad mo, ha? Ti panagsikog mo, ha? Saan? Tamanipod pimanawak ijay lugar mi. Awanan ti kontak mi kininanang ko. Kat, talaga adimon kaya ti agawid iji lugaryo, ha? Diyak ka mo, Sayda. Ngamkas lamabutang ako nga agsubli ijay. Gapo itinagalas nga aramid ti may kadwa nga amak. Nauyong ngamin kanya. Hay. Iso adyak kaya ti agawid. Aging gang adda ijay ti asawa ti ina. Wendy, kasaritan ako mama, please. Pakawanan na ko ma. Ay-ayatan ka, Mark. Iso sige.
mapakawan ka. Agyaman, anak, bakit? Nakasingsingpit ka talaga. Ayayatan ka. Sapay la ko mga rod. Tapod no timbagam nga anak lang ti kasapulam iti dayja babae. Promise. Anak lang nga talaga. Kasanon, no di na kayat nga itadkan ka ti ubing. Ay, wag ah. No kasapulan nga ikak iti kwarta. Aramidak. Basta maalak ti anak ko. Rosie, lalaki ti impas ngay mo. Nagtaer nga ubing. Uwan nga ron. Kaingingas mo, Mark. Kaya, siyempre ha. Siyak nga ron ti ama. Iso siyak ti karupropan ha. Nakaanak ako, Mark. Siguro, tong palamatan ti karim kanya. Apa nang ikasarmon kanya. Ha? Oh, apa yung nagsanaay ka, Mark? Kwa, pakawanan na ka. Ladingitak. Ngem di ka mabalingay ka, Liza. Gaputad da nasawak. Anya? Apay ngay talang ipagam. Kasano ak nga rutitan. Apay ngay nalinaw na, Mark. Sorry, Rosie. Ang anak lang ti kasapula ka. Anya? Di kagdanag. Sadyak baybay ti anak ta. Nuuman nugot ta. Alag ti anak ta. Kat siyak ti bang padakkel kan na. Ipaay ko amin na masapul na. Pagadalag aging makalpas iti kolehiyo. Apa yan naramid mo tigas na kanya, Mark? Pakawanin na, Rosie. Ay, palubos mo nga ala ako ni baby. Da kami iti asawak ti mga padakkel ka na. Kinapod mo na. Awan anak mi iti asawak. Kat amunan ko may papangkan ka. Ken nawaya ka mang sarong kartoy ni anak na. Among ba't iji balay siya kani? Intodok idikan kan ti balay mi. Ken ikang ka iti kwarta. Kas bayad ti anak ta. At 50,000 pesos sa amin dayta. Sige, tapanunutak pa yan impag, Mark. O sige. Basta alam mo dayta kwarta ha. Para kan ka dayta. Ala ka, Rosie. Sumanangit ti anak mo. Amunan samat nga itad mo ni ti amana. Awan na pintas ang masakbayan na. Nagtalinad iti sidong ko sa Ay na, makapasangit. Anya mo nga mina. Apay nga mina di ka nagananan. Kaasi ka laka nga rudan. Ken to'y anak mo, maisinan tukin kan. Ha? Aday tanti kotse ni Mark. Ala, asawa na siguro di kadwa na dim saan. Ay, anak ko. Pakawanin na ko. Rosie. Nagwak ti asawak. O anya. Naisaganam ka di amin na nakagawa ni baby. Uwan. Adamin di tabagdag iti gamit na. Oh, adoy. Nayon di kwarta nga intad di asawakan ka. Agyaman. Oh, Mark. Alamon di kagad. Taubag mata ni baby. Okay, honey. Dita kayon! ay Rosie, di ka agtaray. Ang mga numay tublak ka. Ni baby. Timaray mata ni Emma dayo. Rosie! Mabit lang! Kasano day to yan, Mark? Intaray ng ti kwarta. Inalilaw na taday siya babae. Awanan pain. Ay, excuse me Di mo kumamat pagsawa ng tikas na tigayam ko. Takurang pa'y day dya akwarta, abaya ti panangalilaw ti asawang kunkwana. Apay ti kunayo pakaragsakan na tikas dya nagbanagan na. Iso please, don't say bad words ha. Tasyak ti makalaban nyo. No di na kayat nga itid ti anak na, di yung mabalin apilitin. Uwan anak ko. Saan ka nga itad ka na ko? Sorry anak ko. Patpat gan ka unay.
Diyak kabailan ti mangipadangot kan kay di amang. Uray agrigat ang ngagpatpada. Basta makadanna ka, anak mo. Patpat gan kaon. Ay, agyaman nak. Kung naglakit din no itad mo ti anak mo kadakwada. Diyak kabailan sa ita. Kasta ati rumbang. Sikati na ni baby. Iso sikati rumbang ayan na. One side. Kat ikarigatak asuportaran ti anak ko. Amok adi na kami baybayan ti Diyos. Well, di kagdanang tadak agayem mo. Aging kat kabay lang, tumulong nga kada kayo nga agina. Oh, asino day ta mamawagkan ka, Mark? Ni Rosie. Anya, no kasta? At dapat lang kontak yun iti tunggal maysa? Ita lang nga umawag. Diyak kami na i-delete ti number na. Ala, song batam, tadanggag ti bagana. I-loudspeaker mo. Wala ni. Hello? Hello, Mark. Agpakpakaasiak. Awan sa baling asitgak no di si kalaang. Kasapulak ti kwarta. Tapaggatang ko iti diaper kan gatas ti anak ta. No kumanga mintainted mo kada kami, di awan ko matipagparpare ko tam ita, Rosie. Agpakpakaasiak, Mark. Mangted ka kumaiti suporta ti anak mo. Uray pang diaper kan gatas laang. Agsapsapulak pa ngamin iti trabaho. Awan ti maited ko. Sobrang di inted ko a 50,000. Plus 20,000 nga inted ti asawa. Kundi ka nagtungpal iti saritaan tayo. Inalilo na kami. Inggatang ko iti kasapulan ti anak mo ti intedyo a kwarta. Husto day jayan. No kayat mo asuportarak ti anak mo, ited mo kada kami. Sige nga, Ruden. Bye. Inindot nan. Basol na matlang ha. Oh, adtoy Rosie. Igatang mo iti kasapulan ti anak mo. Agyaman nagsayda. Nagsingpad ka gayam. Sapay ko mata makasubali takto iti kinaimbag mo kada kami nga agina. Ay na, ti kiti pagsayaatan ti anak mo ti panunutan. Libre lang nga Ruden ti panagnaad mi dito boarding house mo. Tila mait-itid mo pala kada kami. Ay na, masya nakarod kan ka, friend. Ta irresponsable mo ti lalaki nga ama ti anak mo. Wan nga Rod. Ngambay amon day ang tao. Sana bale, taagtrabaho akton. Kasanon ti anak mo nagtrabaho ka? Nakisarita ak iti nagaplayak ijay plaza. Mabalin ko kano nga ikuyog ti anak ko iti panagtrabaho. Anya trabaho maya? Para inaw iti may sa restaurant, friend. Oh, ato'y Rosie. Ada krib ti ubing dito'y asana maususar. Ditaan ti pangikami ti anak mo, ha? Agyaman nak, Sir Aga. Awan ngamin pangitalkak iti anak ko. Awan problema iti daita. Maawatan ka, balasang ko. Agyaman nak, tata. Ay ala, nagadumit ama ka, nagitiin sangpet mo, friend. Unsay da, inted ti bus ko. Inted na dagiti daduma asubra iti restaurant na. Ay aguray ka man. Lalaki jay boss mo saan? Wan, lakay abalo. Ay sus ka, ang mga nukursunada na ka. Anya, si Kamet. Gaputa inted na dagita ataraon, agkursunadan kanya. Di mat ko naman nakasingsingpat kan ka. Kada kayo iti anak mo, Wan, ngamjak kayat ngay kan iti sabali akay papananday jay. Takas na tatang kunday jay. Ay, who knows? Malay natin. Ang mga no isinti ka forever mo, Ay, Nagtal na ka man. Tila ibagbagamat sa ita. Wendy, itay pa ilan na uli ka. Anyat pang panunutam, honey. Malaglagip ko ngamin dya anak mo kan ni Rosie, honey. Ha? Kaasi di ubing. Inosente. Awan ang muna kadagiti mapaspasama kita. Iso nga,
Apay no ikam iti suporta. Kasi man. Sanan, agrom da a babae. Sana nagtungpal iti saritaan mi. Sinaor na tapay. Innala na ti kwarta. Kalpasan na, di na inted ti anak ko. Anak mo lata dayjay. Isa suportaran ta. Saanan ko nakmet. No kayat na suportarak ti ubing, ited na kanya. Tadata ti mang padakkel. Rosie, agpukawak iti sumagmamanungal daw. Iso ati paila anak ko ti kadwayo dito restaurant. Pasyarek ti dadumapay a branches ti restaurant ko. Wan, sir. Ken ungayam, agsukat kayon ton iti waitress iti trabaho, ah? Isunton ti agbalin na dishwasher, tas ikantulatan ti para serve ti makan. Apay ka di, sir. Ni Elsa ti sigo na para inaw iti awan kapay. Sinukatan na lang ti pimanaw amay sa waitress. Isugag sinukat kayon to iti trabaho, okay? Wan, sir. Dayjayan ti anak ni Sir Aga. Isugayam day ti bagbaga ng anak na. Naglampong. Kan oray ti barbas kan iming na. Nagatidog. Kit-kitaan na. Agtrabaho akon. Kasla istrikto. Kanayon na akitaan. Sip-siputan na siguro no agtrab-trabaho ako ano saan. Umay ka man bit dito, ading. Ay, abanak. Ay, uwan, sir. Mabit lang. Apay ka di, sir. Anyat nagan mo? Rosie, sir. Balasang ka kadipay? Single mom, sir. Agpadatang rod. Ora siya, single dadak mat. Adamay sa anak ko. Sige, manot anak mo? May salaan, sir. Agpadata. Sige, ituloy tanto ti agsarita inton Madam Damarosi, ha? Asikas rumpay na giti agsasangpat a customer. Uwan, sir. Nasingpat met gayam ti anak ni Sir Aga. Kunak ni strikto. Nasingpat gayam. Ala, Rosie! Intulod na ka manan di kotse ang sutor mo? Oy, nalaggasat kan? Bak nang jagar aram kan ka. Kunak no di lakit ang kursunada kan ka. Jagayam anak na. Sana all, may baknang na nag-aaram. Oy, agsaw ka mat Agisam-isam kalatan dita. Kinapod no na, Zayda. Inaklon ko ni Romel. What? Os, talaga? Uy, ang gara Swerte ka, girl. Ayam sa bagay, napintas ka. Ken gwapo ni Romel, isang agbagay kayo, Ken agpada nga damay sa nga anak yo. Match na match. Agpada kami pa'y apinanawan dagiti ex na, Ay, flang. Pinanawan na ka, tinakasikogan ka. Pinanawan da matinobyam, tanaki asawa iti sa Bali, jay girl. Iso a perfect match kayo. Siya kung ti mangimaton ka dagiti negosyo ta, Rosie. Tay pamaysam ti mga sikaso ka dagiti anak ta, ha? Kan masikog ka. Diyak kaya ta mabannog ka. Wan Romel, katagyaman ako unay kan ka. Ngamin, nakasingsingput ka kada kami iti anak ko. Anak ta, kunam. Taim bilang kun kaspodno nga anak ti anak mo. Kasta akmat iti anak mo, Romel. Ipatpatag kayo ato nga iti anak mo. Agyaman na ka. Kat ita, sikog mong ti ading dagiti anak ta. Manayunan ton, dagiti duwa nga anak ta, Rosie. Alay ko, kasansangpot ko pa ilang. Ang mapingagtungpa ka, Dagos, Wendy. Aglablabas kan, Mark!
Namin adon na pinakawan ka kadagiti pa ng liplipot mo kanyak. Ngam talaga gayam adi mo may katiki na babae rom. Ah, Sinurot kayo iti na babae. Kat hotel man ang disimra kanyo. Awanan kayo tibain. Wendy, anak lang ti ka sa pulak iti dadya babae. Kasta ka na yung ti palusot mo. Tunggal matiliwan kayo iti babae. Kasta ti bagbagam. Ngam na ibaga ka mga punta iti anak ta, di mo kayat. Iso sige, itad kunti waya-waya, Mark. Anya ti kahit mo asawan, Wendy. Ang sinatalangan. Nadudugo na yung tiriknak. Kapoy ti kanayon na po ng paspasakit mo, Mark. Saan kumamat akas tat ibagbaga mo, Wendy? Isi ka lang ti ina. Oy, Bod! Sana po na itataganayon na kapasakitan. Iso, Houston, naumakon! Kumboy, sir! Ma'am! Kumboy! Itayak pala dito palengke. Ayam tal-talo pala na kumbuyak. Barok. Kargam ka di kita? Kaya't mo ti agpakumboy balong. Ay, urayak da mami kan dadik, tata. Banbantayak laang to'y kargami. Sige. Urayak mo tan ida. Tamangan no kaya't dati agpakumboy. Nagtaar mo tan da ito. Angelo, anak. Umuna ako ni Jekotse. Tay kargat na gito yung Jekotse, ha? Urayam da mamin dito, Iwan. Wan, daddy. Sir, agkong pumbuyak. Agpakumboy kayo? Sana, sir. Kabalan niya pagkatan ti kargami. Ken asidag lang dito ti ayan ti kotse. Angelo, urayam da mamin dito, Iwan. Sige, daddy. Angelo, anak. Rosie? Mark? Wala, siya ka. Asawam ka di jay lalaki? Wan. Nakiasawa ka gaya man. Wan. Kat upatan ti anak mi. Basta ka di. Angelo, anak. Mapan kan ije kotse. Alaam da ito'y. Wan, mami. Iso ka din ti anak na jay. Wan, Mark. Iso ni Angelo. Kaya't ko kumama kasarita, kan maarakop ti anak ko. Pasensya kan, Mark. Ngamjak pa'y nakasaga na amang yamam mo iti anak ko kan ka. Kanjak kaya't amabigla ni Angelo. Sapay ko mata maawatan nak, Mark. Jak ipaidam ti anak ko kan ka. Ngam urayan ta kumati umno apanawan, apanagam amuyo. Owen, maawatan ka. It's sorry, tinagkuranga kiti kalabas. Wan, maawatan ka. Tapamilyado kakat nga ron. Awan problema iti dayta. Kansa na bale, tanaragsakak itan iti sidong tinadong unay nga asawa, kan amadag iti anak ko. Naimbag ka pa'y. Ngam siya, nagsina kamin ka ni Wendy. Isong agkatang-katang akitan. Tanay katak iti sigod at trabaho. Gapoy ti kanayon na panaglanglangan ko iti. Isong agkumkumbuyak diti palengke. Tapno adda pangalahak iti pagbiag ko. Ay katwan aganos ka, tatalaga akas na. Pagrigatan ti kwarta ako nada. O sige, panawan ka pa. Nakapapal ni Rosie. Napinta siguro ti biag da ita. Dakalan ti anak mi. Ang oray kaya't kong arakupan. Mabainak. Tado tinagkurang iti anak ko. Sapay la kuma. Tama pa kawan na to ti anak ko. Nudumtang to ti aldaw panagam amumi. Anyan ti kasto nagbambanagam ti biag ko. Diyos ko, di na ko mabaybayan. Biyag ti tao.
Hello, Jonah, my love. Kumusta kan? I miss you. Hello, Alvin, my love. I miss you too. Kaskaster ko dito sa led ko. Talagang among ti oras ti panagina naman niya, my love. Timing mo ti awag ko. Uy nga ron. Kat, kumusta ka matan, my love? My love. Ada nagatang ko alote pag ipatakdiran tayo ti balay ta. Kasta ka di? Kat, imman na di impaw iko a kwarta? Awan ha. Inyan anay ko. Ninayunak ba ikit di Inlakok tay basit atawid ko kadananang kantatang ko. Kat ison ati inayon ko a pinagbayad. Ala, apay nga ngayon ko, Alvin. Sayang. Sana bale, tabasit lang day jay anaila ko. Kurang mat nga minti impaw it mo. Iso ani nayunak. Kasta aya. Ala, sana bale. Siyak ta gastos para iti pan nakaipatakder ti balayta. Ano sa mon, my love? Tani, sigamot lang ti adda kwartana. Sikat ag suswildo dita abroad. Wen, okay lang. Talaga kasta. Dinapatag. Adanton balayta. Una, tapaman nga bakasyon ka. Asikaswuntan ti panagkasarta. Apag isuntumot ten analpas ti may patakder a balayta. Ay na, sabay la ko matamalpas ti balayta, Alvin. Una, malpas talaga. Basta adda kwarta a maaramat. Malpas. Wen, ibawit kun to adagos ti sweldo kung mo may abulan. Tapno makagatang kan iti materyales. Kat marugyanan ang marami ti balayta. Wen Jonah, kat di kang tanag. Tabantayak to na imbag dagiti trabahador. Manong Floro, umutangak man iti kwartam. Ne, pangusaram iti kwarta. Kabay-bayad mo lang iti utang mo. Ita, umutang ka manan. Wen, tarugyan min tagi patakder iti balay mi. Anya? Abay, talaga ka di, nga gipatakder ka ni ti balay mo. Wen manong, balay mi ken na Alvin. Ay na, ading ko aya. Mamin anumat nga ibagakan ka. Agurnong ka pailaeng. Tainton makaurnong ka. Agawid ka. Tasika ti agipatakder iti balay mo. Di ka agipatakder iti balay mo. Nuawan ka iti Pilipinas. Adda ni Alvin ijay manong. Saan kayo ba nagkasar ka ni Alvin? Iso adi ka basta agtalag. Agtalagak iti nobyok. Nakagatang nga ro din iti lote apang ipatakderan mi iti balay. Anya? Ay, mano ti utangan? Tay sigod agatan nga utangag kan ka, amanong. Sana bale, bayadak manan into nagsweldo ak. O sige, mabitlaeng. Nanang, ito yung titawid ko adaga. Tagpatakdera ko ni tibalay ko. Nay, kunak man no kunam nga adagatangan yu alote ijay sentraw. Saanan tanangina. Imbis nga igatang ko iti lote ti kwarta. Lugan langan ti pangigatanga. Anya? Agi patakdera ko ni iti balay ko. Tapno da pagbalayak no mga sawa. Naapay, pinawitan na ka man ni Jonah iti kwarta. Uy, nanang. Iso nga ro ti pagpatakder ko iti balay. Nalaki na saya at garod no kasta. Tapno adamot pakakitaan jay nobyam iti nagbambanugan na ija proud. Agad kano nga iti kasariyaw. Intunto ah. Kasano makapagkalay sa kami ngay. Kat adamot iti abroad ni Jonah. Intun makaawit ah. Alagaraw. Sige, ito dok no sa dino ti ayan titawid mo alute anak ko. Tapno marugyamon ati agipatakder iti balayaw. Agurnong kamat para iti bagim aading ko. Di mo ipawit amin asweldo mo di Pilipinas. Agurnong akto ano malpas ti balay mi, manong. Abay, dakil unay ayat ipapaaramid mo a balay mo. Wen manong, 2 stories. Ay, apo, siyak ti madandanagan iti kasta nga raramidem. Uray ko man o nagkasar kayo iti nobyom. Di ka kadi madanagan. Agkasar kami apaman ang makabakasyonak. Hay, sapay ko mangarot at amalpas ti balayo. Ang apay na urnungam langan ti kwartam dito abroad. Tayo to nagawid ka, samon to ipaaramid ti balayo. Si kamot manong, paulit-ulit mo't day tanga ibagbagam. Ay na, no kasapulan nga ulit-ulitek, aramidek. Tapno makapanunot ka.
Kasanon no kibaltang. Oh, di sayang dagiti impaw-paw it mo akwartam. Dakkelan agatad ti impaw-paw it mo itinobyom. Sana bale, tadandaga apon darmi. Kan adan tumutan balay mi, manong. Ay, adong aminan tinapasama kakasta. Adon tinaamamok alino ko dagiti nobyo da. Dakkel agatan tinawaldas kadakwada. Manong, idumam ni Alvin kadagita alalaki. Ngamin nasing pati nobyok. Mapagtalkan alalaki. Alvin, honey, kayat ko daytoy habag. Daytoy mano. Daytoy daytoy online. Okay, sige, Faye, honey. Gatangan ta. Manuti presyo na, honey. Daytoy man eh. Oh, kitaan. Medyo adangin-nginan na. Ayos lang. Kabala kang gatangan, day ta. Sige, i-order mo. Taited ko ti kwarta kan ka. Oh, thank you, honey. Nagsingpot ka talaga, anobyo. Manmanutigaskin ka. Kaputay ayatan ka. Kat bangasim, ha? Di nak isuksukat iti ure asino. Napintas kan ubing kamay. Iso nga ado, dagiti agar aram kan ka. Ang mga no isukat nak to. Saan, honey? Si kalaeng ti love ko. Pangasim ko mga rod. Tapumanaw kan iti trabaho. Hawan. Pumanawak to, inton agasawatan. Amuma, tultulungak dagiti tatakil ko. No agsadingak nagtrabaho, di awan mang tulong kadakwada. Basta di ka nga rod sumursurot iti ure asino, ha? No da mangawis kan karumwar. Wen, di ka matanagan. Pudno makitib-tibulak, iti agtutuman lalaki. Ngam, jak puno sumursurot iti uray asino kadakwada. Ngamin, adakan nga tagikwa iti puso kan ayat ko. Bakit? Asinaw din sangpat ni Alvin a babae, di parbangaw. Jaka mo awan amok dita. Ubing ka napintas ba't a babae? Jaka mo. Di pa'y mo ngamin nakariing jay anak ta. Ay, madilay tuyag na mapaspasamak bakit? Apay ngay, ang nagisangpat iti babae diti balay. Kat adala nga rudan ni Joe na anobya na iti abroad. Jaka mo palutputum apaman makariing. Why? Masapol nga ati paentay tikas niya nga raramiden na. Ta sana nasaya at tikas ta. Iyam ko ni Fe, nanang, tatang. Nugayam mo. Apay nga raw nagkaita kayo. One month nga may Alvin. Ibagam tiyag pwesto ka na kamay. Hindi ka nagliba. Basta gayam ko. Ay, sige. Ilutuak pa iti gayam ko iti kanin na. Na, mo naluto ang makandita. Di na kayat ti ikan, nanang. Karne, ti kayat nasidain. Anya! Jakpat siya, nagayim na lang na dya babae. Bakit? Nuray siya ka. Nobya na laki di dayjay. Imposible agayim na laang. Kano naglailo da, iti tungkal maysa. Huwag nga ron Agsinsinlobo na payamangan. Adakit agayim makasta. Nayapaw, kasano nga ron day tuyan da kay. Kasano ngay ni Jonah anubya na. Sabay madama, ti pan nakaaramid, ti balay da. Huwag nga ron. Nilamas siya ni tinobya na ija abroad. Ang no pagdamagan ta dya anak ta, ilibak na may. Hindi naman aklunan ti amay. Ay, maasyanak itinobya na ijay abroad lakay. Anya nga taay at tinasaya at nga ramidin ta. Ipakamutan sa langan ka ni Jonah, tararamidon ni Alvin. Baka, Anya, ay, lakay. Ang mga nuda tamat tiguraan ti anak ta no aramidin ta tikasta. Nang runa kat awan inaklon na kadata. naita ti parikot ita. Ang naulitan na pa iti mangisangpat iti babae iti balay. Isuntaon ti panagipulong ta iti nobya na. Jonah,
Ang mga no, dainayon mo nga ipawit ko akwarta ni tatang inton bigat. Siyak ti agpawit. Ay, awan kwarta kon, manong. Napan amin iti balay mi. Ay, manipod na kinobyo ka. Di mo maipawitan iti kwarta ni tatang. Pasensya ka pay laang, manong. Si kapay laang ti mangipawit kan ni tatang, tani. Adupay mo ti paggastusak. Naimbag tula numalpas ti balay mi, tamay kaktumot tani ti kwarta ti amata. Kitam ading ko. Awan samat mabatbati akwarta mo. Ay, talaga nga awan Tagdiretso amin iti Pilipinas. Ay, naimbag kan ka at adan balay mo. Namsyak ngay, mangrugrugi kami pay laang agipatakder. Anyat saritaan nyo iti nobyom. Kaano ti panagkasaryo? Into nagbakasyonak, manong. Sino nga iti aggastos iti panagkasaryo? Si Kamanan? Ha? Awan samat ngamin trabaho, Ginobium. Mang namnamalatan iti sweldom. Kasanumot day tangay. Dinansamat amo ti tumulong ken ka. Bambantayan na nga rod dagiti trabahador iti balay mi, manong. Kasta laang? Agbambantay laang akaslad don? Ay na, agpanunot kan, ta saan pa'y analadaw ti amin. Pilya matay lalaki nga amo na kaatulungan, ading ko. Kasanon nga, no adanton anak yo. Oh, dinakarkaron ti rigat mo. Di mo pa amamuunay tinobyok. Ngam nagalasan dagiti ibagbaga may papankan ko na, mano. Amumpay mo na imbag ti ugali ti tao, saka agsao. Isardeng naman langin dati asaritaan. Tamadlaw amasair ka manen. Basta siya, isaksakit ka, takabsat ka nga ron. Pagsaya atam, dagiti ibagbagaken ka. Ay, kat bay ano awan may pawit na kwarta anak kao. Jak matag daw dawat iti kwarta yaw iti kabsat mo. Ay, madanaga na kami iti aramida na tatang. Ay, nagtalaglaw na itinobyo na. Kaya na pala nagkasar. Isumot ti papapanan amin asildonan. O na naman ito, madama ti panagpatakder da iti balay da. Impakita na pa iti ladawan ti balay da, amar aramay. Ay, sapay ko mga rod at amalpas ng awan rumso aparikot. Magakmutkan ko na, di na ipawit amin na sweldo na. Kung na naman, ngawan ka na o tirumba nga pagdanaga. Sa nasingpit ka na o Ginobio na. Ay na, kaano la anam amuna day jay, hanggang nagtalakadagusin. Nubagbaga, masair tirik na na. Mala, bagbaga amlat sa anak ko. Ta makapanunot talat ta. Kamaudyanan na. Nalpas mo't langan ti balay ta, Alvin, honey. O, Jonah, magustuhan ka di mo tati pa nakaramid na. Wen nagpintas ti disenyo na. Ay na, magagaran akon nga agawid. Ti pa nagkasarta ti sumarunong asikaswanta. Agkasarta apaman ang makaawid ak. O sige, Jonah, uraya ti panagawid mo. Wen, sana bale. Mabiit lang nga urayan ti altaw itan. Sumagmamanula ang bulanan, agawid akon. Wow! Nagpintas ka, nagdakkel to'y balay mo, Alvin. Magustuhan ka di mo lang, Faye, sweetheart. When ay no, diyak lang pagaro pa kasto'y kadakkel, ti pinaaramid mo a balay mo. Balay ta, Faye. Manipod ita, dito yan ti pagnaedan ta. Talaga? O sige, kayat ko, Alvin. Kasano? Panawa mong ti trabaho mi J Club? O sige. Sikat ti makaamo, Alvin. Napanan ti konsensyam, Alvin. Apay, di ka maasyan kun ni Juna anubiam. Kun di ka mabain, iti kastangar aramidem, Ni Juna tinaggastaws dito'y impatakderyo abalay. Angam sabali a babae, tingkabalay mo dito'y. Sinako ni Jonah, nanang. Anya? Kastalak-kalakaken ka ti panangisinam itinubiam. Kalpasan ti adaw, rigrigat na ijay abroad, tapno makabalay kayo laan. Ita, sinaam.
nagloko ka. Kasta talaga, ananang. Sana balay, taman nakaawat ni Jonah. Pacheck, maawatan nak day chay. Kay, kasanaon to'y balayaw. Balay ko lang daytoy. Tanay nagan kanyak. Awan nagan ni Jonah ditoy. Awan laban na. Uy na, ang mapay, di ka makonsensya. Almanam, tisaan mo ako kwa. Kukwak daytoy. Siyak tinay nagan ditoy kunak maning. Di kukwak. Nagpintas ti balay mi kan ni Alvin. Kasladyak pa'y lapatsin nga dan balay mi itinobyok. Di na mo nga itati sa sangpat ko. Iso asigurado ang maklaat na yun, Chay. Agtukto ka kon. Alvin, ada akon. Apay, di mo yung bagbagat isasangpat mo. Hanya ka matan. Ha? Apay akas ta teacher mo? Saan kan samat ang naragsak iti sa sangpet ko, Alvin? Ako, Alvin, sweetheart. Sino ti sa ngayilim? ako, karuba mi, sweetheart. Sino day ta babae, Alvin? Faye, sweetheart, sumrag ka pa lang iti silid ta. Di ka pumanaw si ka babae! Anay ko, ati ko! Anit basol ko ken ka! Sino day ta babae ko, nak, Alvin? Nobiyak ni Faye, Jonah. Ipatom. Alvin! Ladinitak, Jonah, na magsinatan. Tani Faye, ti ayatak. Iso ti kalaysak, ken ikabalay ko. Aniya! Naglaing pagaro pa kasta ti pagbanagan ti relasyon nyo ti nobyom anak ko. Awanan pa, inday dyan, Alvin. Nasakit tinakam ko kapoy tinaramid na. Nagsakit, tatang. Ala, di mo ni Del ti baging kankwana. Adal sa bali kadantin nana. Iso na lang. Awan nagmamaayan, tinagbambanlo kami di abroad. Lino ko nakamat dinobyo. Tatang, anya ti aramidak. Pangasim, Faye. Di na ko mapanawan. Pakawanan na, no inlimad ko ti kaadat mo biyak. Ang sikat ti ayayatek. Sina akong dadya babae. Jacqueline Pagarop, akwarta gayam tinobyam, tinaaramat itipan aka ipatakder to'y balay mo. Inalilaw na, Calvin. Nangagbumat, saan ka ni? Sikat ti pinilik. Sorry. Ngam, naupayakin kan, Alvin? Isuha panawan kan. Ket awan karbengam amang lapwit kanyak, iti ipapanaw ko. Jonah, pimanawan ni Faye. Urnusan ta ko man ti aming kadata. Saanin, Alvin? Di na daal mo anamin pinsan ti panagtalag ko kan ka. Iso na po kawan ti panagayat ko kan ka. Awan ka din namnama ang maurnos ta ti amin. Awanan, Alvin. Katagpakpakaasiak. Isublim ti impaw-paw it ko akwarta. Tangay si katinainagan iti balay. Bayadam nga ron ti kwartak. Iti anyaga po. At daya kasuratan ta akwartam tinagastos iti balay. Awan. Ha? Uray asino pa iti pagpatulungam. Awan laban mo. Iso ala dingi tagmet. Awan maalam makwarta kanya. Nasaya ata nagsublikan dito abroad. Ay, kasla nagpukaw nga asok tinagbambanugam dito abroad. Di kan tumaddumdungag idi. Uwan nga rod, manong. Maamiris ko itan. Ala, saan pa nala daw ti amin ading ko? Anusam ati mang rugi manen. Ket amom ton sa maruno. Pag nakmam kan pagadalam dito napasamakan ka. Wan! Alvin, Aldawan, apaya di ka pa ila bumangon dita. Mano nga Aldawan nakasta ka? Kaskalag, sakay. Nakapsutak na nang. Jak maawatan ti bagik. Jak makaturturog iti terapi. Kaya makaturo kak basit.
Agkakadakas ti may tagtagahinap ko. Makitkitak dagiti na bayagan na natay. Anya! Nanay, apay, anyat mariknam aya. Basta nakapsutak. Kanawan ganas ko amangan. Anya! Ay, ipandakalaan nga na di ospital, anak ka. Nangil mo, timbaga ti doktor anak ka. Nadaan ka kan di sakit asa na maagasan. Apay asak pa'y tatang. Diyak pa'y kayat ti matay. Dayjay lakit ni Afe, tinakaalaam iti day taasakit mo, anak ko. Ta isulaing may tiin kabalay mo. Diyan pa'y kayat ti matay nanang. Agpahagasak di ospital. Ni Alvin tagbit video call. Anya nga tatiba gada ito a tao. Hello? Hello, Jana. Kumusta ka? Ha? Alvin? Si kakadidaytan? Ape ang nagkutong ka. Ada sana magasa na sakit ko. Isuma-umadan ang tiapit ko. Naalak na ito iti babae na karelasyon ko. Anya? Ngimsakbay nga ipulang ko tibiyag ko. Kaya't ko pa'y tagkid daw iti pamakawan mo. Nagbasulakan ka. Gapoy di pa nang lukukan ka. Sapay kumata mapakawan na, Jonah. Ala, wen, napakawan kan. Iso nga awan ti rumba nga pagdanagam. Linipat kong tinapalabas, Alvin. Agay manak. Nalokayon ti barukong ko amatay. Sige nga ron. Tama ba nuga nga agsaw, Jonah? Bye. Bye. Sino ti kina-video call mo, Jonah? Ni Alvin, Manong. Nakapsutan tada ka nun nadagsa na sakit na. Kat umadan ka nun ti apit na. Nagkid daw iti pamakawan, gapo iti naramid na. Anya? Ay, masya naklakat nga ron iti langana. Naggutom. Kan nakapsut nga agsao. Bakit inkasabtan na iti agsangpad nga may makilamay. Nalamabit laang nga raw. Makipagladingi takiti napasamag kina Alvin, nana. Tata. Ha? Ha? Si kamat gaya mo, Jonah. Si magpat kagaya man, manipo ni Jabraul. Uwan, tata. Ta nagbakasyonak manan. Ay, nasaya at atay may kabalasang kau. Daytoy kat napagsaritaan may nga gasawa. Amo may tinaramid ti anak mi ken kabalasang kau. Ti panangluko na ken ka. Plano mi nga men nga ilako ti luti ni Alvin. Ken ti balay a pinatakder mo. Ket numanaw ti nagastos mo iti balay. Isublimin to ken kabalasang ko. Ani, sa anak mo't ngagsingsingir, nana. Basta bayadan minto na dya, Jonah. Taan mo may nagbanlugam na dya kwarta. Isa mayat ka man kan saan. Isublimit ti kwarta, maapaman na malakom iti house and lot. Ala, da kayo nga rod ti makaam mo. Biyag ti tao. Sakbay ti amin kahit kumanan, tagyaman kada kayo, gapo iti panang tartarabayo, kadag iti amin nga uploads tayo. Thank you, kat God bless kada kayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ngam sakbay ti amin, halawampay kini Reynaldo Manipon, Victorina Luis, Cheryl Wakit, kani Immaculada Santos. Kaya ti tayong tengaro dendenggan ti episode 294. Dito'y drama tayo, biyag
iti tao. Kanenta amin to in-order ko makan, Amy, ha? Nagadumatan, Sir Joe. Maibos na nga tadag ito eh. No, di tama boss. I-take out tanto na. Yawid mo. Ayun gaya. Oh, ato iti kwarta. Ala, apay nga ikanak manan iti kwarta, Sir Joe. Nadada dito iruan. Jong, kunamlatan kanya. Ijala yung opisina ti pangawagam kanya kiti sir. Okay? Sige, Manong Joe. Tulong ko tayo kwarta ken ka. Para iti duwan nga anak mo. Masyanak namin ken ka. Tawan nga tulungam amang isaksakad kalagitan anak mo. Manong Joe. Kat gabi ti kasta sitwasyon mo, na-develop tirig na ken ka, Amy. Ha? Ay ayaten ka. Ala, di mat adda nasawa, Mano. Wen, ngamjak ay ayaten. Pudno, agdandan na kami. Ngam ipagpagapuklahan kadagitan nak mi. Namayagan na kayat ko sila. Ngam masyanak kadagitan nak ko. Di da kayat ngagsina kami iti inada. Manong Joe. Pada kami awan rik nanay ti tunggal maysa. Anya? Kasano nga rod anadan kayo iti anak? No awan rik nayo iti tunggal maysa, Manong. Pagayatan nagiti dadakkel mi ti amin. Agragot da amadda ni tapo ko. Iso dinagdagda kami amadda ni tanak. Ken naimbag ko nam ta nakaanak pa iti dua da asawa. Inauna nga min ta asawa kam siya. Anya? Kat nada tumtumboy siya asawa. Iso nga astig ang makisasarita kanya. Awan pa'y lamlambing na kanya. Tateam mo, masursurok nga yata. Ang kasya matugali na. Iso nga awan namnama, Amy. Manong Joe? Kahit ko kumamatarik na ti bagbagada nga yan. Sakbay amatayak. Kat sikat tinakarik na kiti dayta, Amy. Iso asapay ko ma, tadagasat ko ken ka. Kasano no mamuan ti asawam no bilang aklunan ka. Awan pakibiyangan na kanyak. Kat no di nakasarsarita. Uray panlangan, sana makisango. Anya? Isong uray agbabae, awan ang yaman na kenkwana. Isong awan ti rumba nga pagdanagam, Amy. Mama, awan ka di pa ni Papa? Awan pa'y si Lina. Takuna na nga do overtime da. Overtime na laka na yun. Ha? Hello? Okay, umayan. Bye. Ma, rumarak biit. Papa nam iha. Dalagayim ko asab to si plaza. Agsubliak mo't ladagos, mama. Oh, ang yaman nak tayo naklon nakmut lang, Amy. Nasingpat ka ngamin kanyak, Jong. Kan amo ka din naktulokwan. Akas iti inaramid dagiti amma dagiti duang anak ko. Dak marami tikmang lukukin ka, Amy. Ngamin, ay ayatan ka unay-unay. Si kalang ti babae anak karik na kiti kastoy. Ay ayatan ka mat, Jong. Ay gaya. Awan ko mati pang ipagpaghanday ti relasyon ta, ha? Ilimad ta ti ami. Di ka ko magpadlaw iya opisina, Amy. Wen, Jong? Sikat ti pampanunutek. Diya kaya tamapiktaran ti trabaho. Di bali ka niya. Uray may katak iti trabaho. Sikat ti pampanunutek, Amy. Sana bale. Taka na yung nagtuntimapan iti balayo. Uray ta tinted ti sarming tulugan ko. Saan data makita diti unag? Jong? Pasensya ka na. Tadi tamat mabalin di sumurag iti hotel. Tama nga no da makakita ka data. Iso dito'y latan o nagtilugan ko. Ti pagbandingan ta. Asino di ka na yun amang itultulot kan ka nga agawid ay may? Ni Jong nanang, nobyok. Anya, asino man nanday dyan ang lalaki? Kaopisina ak nanang. Inton madamdamay tarayan na ka manon. Madamdamag sangit kan Ganto mapasamak day tananang. Ngamin, nasingpat ni Jong. Adayo alaklakay nga may ti siyak. 45 di taon na. E dinto ta siya ka 22 laang. Patya ka din naktulukwan day jay. Agkatiyam amom nga rod Di mo matpadagasan dito'y balay. Wala nang. Kanayon ngamin ngagdardaras.
Angam di bale, yam amok tumatlaan kada kayo. Api analataw kasimrek dito opisina, Amy. Naladawak nga rod anak kariing, Jerry. Hey, kanayon kala amalataw. Agsasarunong tiladaw mo. Bibiyang mo kuma, Jerry. Si kaaya ti boss. Ay, ala. Apay nga kas ti pa nagsusumbat mo, ah. Timangsit ka matan. Kasano, kat kunamlano asino kamatan namang sitsita kanyak. Ha? Di naktupay sitaan ni Sir Jong as supervisor tayo, si kanto lakit din. Ha? Inton maminsan, tanangan ti pa nagsasaom. Tano ag kamali ka. Masisante kay ti trabahom. Ay, ala. Apay kas dyan mo tanda diyang Amy. Bigla ti mangsit. Huh? Anya ka ti mapaspasamak iti dahi ta babae. Itamit lakas dyan kanyak. Ada nga tayo basol ko kuana, jak amo. Apa Jerry, anya dyan na idaron kanya. Kasla ka kanumatan kalaingan dito opisina. Manmandaram kanumatan dagiti kakadwam dito. Ay, ala, nagkuna, sir. Basta-kasta tinaidaron kanya. Awan karbangam amang manmandar ka dagiti kakadwam. Ta saan asikatibos dito, Jerry? Ala, saan ko aman mandaran lagi ti kakadwak, Sir Jong? Wano, ni Amy, tinangipulong kada kayo. Ay na, kat no isutin na nga pa kanyak. Di na magkulaang met, no apaya ka na yun na maladaw asumrek. Ang nagungot kat din. Di mo ngamin pakibibiyangan dagiti kakadwam itar aramiden da, Jerry. Tila yung trabahom ti pagibiyangam. Naawatam. Yes, sir. Urahin ka dyan ko, Jaime. Gamidya babati pangurayakan ka. Tapos saan data makita dagiti katrabawan ta. Wen Jong. Sige, umuna ako na rumar. Apay nga sardeng mo tilugan mo dito, Jong. Kailiw ko una yan, Jaime. Adata dito ilugan mo. Okay lang. Awan makakita ka tata dito unag. Ta sana makita iti ruwar no adda dito unag ti tao. Jong, Imbes sa paghutil ta ti kwartata, itad kulangin ken Jaime. Jong, Sigal ako mga minang ti kabalay ko, Jaime. Gampang panunutan kami nagiti anak ko. Iso tsak masinahan di asawa. mabalin ka di, Jong. Di mo sang kadakamat ti asawam nagkadwata. Sorry. Saan nila maulit, Jaime? Papa, mangtag kayo man iti kwartayo. Uray siyak, papa. Awan kwartakon. Kunamot ngamin ni mama ada kayo kano ti pagdawatan mi. Tadi yumat kano ititad ka ni mama ti sweldoyo. Aginot kayo man Marcelina, Christina. San aga po da trabaho mikin ni mamayo. Kat gastos kayo matin agastos. Anyamot tan. Bitin man ang ti allowance kun. Awan pa'y ganas. Makapasado tag eskwela no bitin ta allowance. Surwan nyo tagino, tanarigat asapulan ti kwarta. Pangip-ipanam iti sweldom, Jong. Idudulin ko, tanarigat no mabitin ti tuition pidagit anak mo. Hiyag mo, tasyak ti mangidulin. Siyakon, Makatawan laang ti urayan, agturpusan ti inauna nga anak ta. ado pa iti paggastusan da. Iso nga aginot tayo. Awan serbi ti kanayon apa nag-overtime mo, tawan ba't maited mo asweldom? Apay ay apa kasi kurang ti sweldok dalya. Kat adamat sweldom. Agur urno nga ko naklangarudan. Ala, maturog ka kit din. Rabiin. Good morning, Sir John. Morning. Jaime, hindi so kami rin dami sa table mo. Okay, thanks. Nagbanglo ka, Jaime. Katigtikos mo. Tangiwat mo, ang mga numangagda ka. Ala, atay wanak dito yan. Silina, apay nga ita kayo laang. Napanan niyo iti adim idirabi. Nagkuyog kayo kadi. Ni, saan mama? Sa bali tinapanak. Sa bali matkankwana. Anya, kanayon kayo na marabian. Kasta ayat estudyante, kanayon ang marabian. Madama ti review mi kadagiti kaadala kay Jebalayda, mama. Tao madanin ti exam mi. Apay ang masapul nga umadayo ka nga ag-review. Ag-review ka, dito'y balay. May mayat mat lang nadakadwak nga review, mama. Boring no may sak. Anya.
At iti kwarta mo, Amy. Igatang kami ti masapsapol na anak mo. Kan gumatang ka matinitikit mo katangan. Agyaman akjong, nakadungdungo ka kanyak. Kasla asawa kan. Isa tunggal sweldo. Magtetak iti kwarta. Agyaman akjong, kasla asawa mo tanti pangibilbilangak kan ka. Nag-aapa kami tasawak. Kahit ko na sinahan. Yung ipagpagapok kalagit anak mi. Panawam nga minan tapno datanti agdan na. Wen ko makarod. Yung saan pa nga ita. Tumteng to dahi tagong taway, Amy. Urayag pa yung makaturpos lagit anak ko. Sakbay asinaak ti inada. Alam, pagandaram nga rodan to'y lugan mo. Taitulod na ko ni Jabalay, Jong. Madamdama pa eh. Aginiliw tapay, Amy. At da babae man niya. Anya manin day nga ibagbagam dalya. Agat atap ka manin iti angin. Amo kon ti ugalim, Jong. Agparik na kanyak. Tunggal ada babaim. Kunamsa, saan lanam na minsan alilipliputan nak. Kunak no nagbalbaliw kan, ngam ulitam latagayam ti agbabae. Agtal na ka dalya. Awan ebidensya mi ti dayta. Kat, dayta lipstick di tatangad mo. Yeah. Saan ka di nga ebidensya dayta? Lipstick nga ibagbagam mat. Aklo na mga minan ti agpaisujong. Di kan aglibak. No awan ebidensyam, di ka basta agpabasol dalya. Kat, dayta lipstick di tatangad mo. Saan ka di nga ebidensya dayta? Saan a lipstick dayta? Tinta tinalabasit a bolpen. Naisagid ko laeng. Jong, apa yan di nakpampansinan? Manual daw nakasta ka kanya ka. Mabaling ka di Aime. Di nakdisturban. At dati dito opisina. Di ko malaking trabaho tatinto na rin ta. Apay akasta ka matan. Mataywan nak di ti table ko. Tama nga numakadlaw dagiti kakatwata. Jong, Panawan nak dituin ko nak. At upay taramita ka Aime. Ohay, Amy. Ada nakadano na damag kanyak. Puno ka di nga da relasyon nyo ko ni Sir Jong? ha? Nakamon iti dayta. Awanan niya. Ada insenta kanya kaladawan nyo. Kita nag-sweet kayo. Ha? Aklo lang kami nagkagpaiso. Jerry. Wan, aklunag. Ngam, iti dayta. Ngamin, di na kun pampansinan ni Jong. Kung naktupay ka, nadlaw ko daytan na very close kayo iti tunggal maysa. Tsaka mo, no, apaya di na kun pampansinan. Ay, di mo sangitan. Saan ani Sir Jong ti maikariparakan ka? At asawa na, kan babaero. Ha? Uray single mom ka, pilyam kumamot tay pakiin na yatan. Sana kung formula ditan, nakaasid agiti anak mo. Awanan bain at talaga day chay at Jong. Adagayam manan babae na. Isuatin akong paganano. Gusto ti ko na ni Jerry. Saan anig Jong ti may kari para kanyak. Talaga gaya mamanangal lilaw day chay. Ay, May, anak. Ingka manganon. Nangan kamin kadagiti anak mo. Nabsugak pa'y nanang. Ni, ape akas na ti jar mo. Aglaladot ka. Kaslad da problema. Awan nanang. Baybay andak lang. Nanang, agyaman nak iti anos yu ang mga uawir kadagiti anak ko Bayhan nyo, tano makaabrodak. Ikan kay to iti ado kwarta yu. Ni, apay, agabrod ka aya. Uwan nanang, agresign ako iti trabaho. Diyak kayat ijayan. Rugya kon nga ipagna ti papeles ko para abroad. Makalawasan asaan anagaw awid ti amayo. Napanan na ka di manan, mama. Diyak mo, tatunggal agdamagak. Bugkawan nak adagos. Ay, sapay ada ko maibagak kada kayo kini papa. Uray siyak, mama. Ada ko maibagak. Anya dayta.
Ibagayon kanyak. Tadyak ambono kaano nga agawid dya amayo. Ada ngamin milagro nga aramidan na. Iso marmara po kaw manan dito'y balay. Masikugak, mama. Anya, Uray siyak mama. Masikugak. Ngam ada asawa ti nakasikog kanyak. anya. Katimot na kasikog kanyak. Intarayan na kon, mama. Ngamin, ando kami ang babae itibiyag na. Anya. Payakas na tinagtungtong paalan niyo, anak ko. Naggapwam. Mano nga aldaw adi ka nagaw-awid dito'y balay. Agdartarasa, di naktaktakan dalya. Rumwarak mo lang. Mabit laang. Masikog dagiti anak mo. Ha? Anya ka din dito nga ibagbagam. Kasaritan dagiti anak mo. Tapno mapnag ka, Jong. Unay kayo matyan. Kung nakluwag at adal kayo, ngam sa palimod ka ang tararamidan nyo. Himup-ubigan kayo pailaan, ngam nagpasikog kayo. Sorry, Papa. Ha? Sorry, Mat, Papa. Di kailan nagpampanunot mo tan. Di us-usaran tapanunot nyo. Kadda kayo, Papa. Us-usaran nyo kadimot ti panunot yo. Ha? Oy, Selena, di nakpagsawa ni Tigasta. Gusto nga ron ti panagbababae yo, Papa. Naminado na dara sa pinagsangit yun ni Mama kapoy ti kasta nga ramid yo. Agsusukat dagiti babae yo. Huston, agulimag ka naon umno nga ibagam, Selena. Napaturog kon ti maysa nga apo ko ta, Jong. Madela, napaturog ko matang may sapay nga po ko tadalya. Kaasi na gito'y apo ko ta. Awan mabangunan da nga amada. Way nga ron. Kaslagap sutak ng makitkitak na gito'y duwan nga po ko ta. Nakakaasi na. Lumakay kan. Isungag balbaliw ka kumamat ng Jong. Di ka kaya tapabasulan. Gapo iti na pagtangdagiti anak ta. Jak malikli ka na panunutan. Agapo iti... Huston dalya. Di mon baliksan. Ngamin, amo kung tigat mo ngay baga. Wan, nalabit. Dahil ko yan timbungat ti aramid ko. Jak pinanunod nga danak ko amapay. Jong, Pagawalan na ko madalya. Manuti basol ko gan ka. ay atan ka. Iso ama pakawan ka. Basta di mon ul-ulitan tinaramid mo. Kay Kari, dalya. Sana na maulit na dyan. Magpalpaliw ako. Nangaroon agad dua babae na ginapo ko. Mabutay na ako nagbabae bakit? Ikanig, asikan tulagan di atag. Aginggat maudi nga angas ko. Thank you mananiting kay panagdangag, kat ditan tinagibusan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Insurati pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, padaanan niyo pa yung dagiti sumar sa runo nga uploads tayo. God bless! Biyag. Di tao. Naglain kat dagita nakarubat at di dapay amo ngay bilang dagiti basura da. Agkakaywara! Nagala sa kitain! Sinalpag dakit di amin. Day tangiwat mo, Alan. Ang mga noon da makangagan ka. Agkakaywara nga ro dagiti basura iti parangan salay. Awanan bain dagita akaruba? Buisit dakit di amin. Anya nga rod kat basura mat dagi chay. Bay amon ta siya kung timang dalos iti paraangan, Alan lakay. Nalakalaang at trabaho day ta.
Ay, ano sana ang makapagtapal. Ang mga paltugak na kita ka aruba. Patayag to pa amin ita. Mabuti nga kaya. Anya ka din day ta sasawam, Alan. Mabutbutal nga iti day tang ibagbagam. Basura laang patayamon dagiti kaaruba. Noon niya timbaga karamidag. Talaga po matayak iti tao. Nuulitin da pa'y nga agibasura iti parangan ta. Gusto daytan. Di ka kumaaglaaw pa'y. Kababain ka dagiti kaaruba. Tapay kuma. Isuda ko matirumbang agbain. Kaputan nagbasurahan dati parangan ta. Sumardengkan ko nakmat. Itay pa'y aday ta basura ti bagbagam. Hoy! Da kayo akaruba. Awan babay nyo. Agsaga na kayo kanyak no ulitin nyo pa iti agbasura iti paranga. Huston, Alan. Di kan aglaaw. Pang-asim. Awanan ba inday dyan nga Alan? Jailatan basura ti pagpupudutan na. Nakalalaaw itay. Nagpiksa tingiwa na. Wan nga rin tatang. Pagsisikuran na dagiti na iwara a basura iti paraangan mi. Nagrigat a pagsardengan. Kasla armalay tingiwat na. Hay, Mabutbutengak nagpungpungtot ni Alan tatang. Kasla di nakbigbigan nga asawa na. nangagkaw ti panagpukpukaw na itay. Agasam tapaltugan na dagiti kaaruba nga giwaray ti basura da. Kunamlan asino nga agsasaw iti nga Alan. Wan nga rin tatang. Kababain ti kasta nga aramid na. Tilang pagbut nga anak kaw. Kasanungay, no damang tutupken ko na gapoy tinalas nga ugali na. Day talaunay ti pagbutbut nga tatang. Sapay agpang ta ni Alan. Jak malapdan tingiwat na ngagsao. Nalabagbaga ang tulatan. Sa narumbang tiraramidin na. Basura lang, pumatayan iti tao. Anyat kita ang iti paraangan, Alan. Ti awanan bain alito. Ha? Apay nilito. May samod na ita tao. Awan babain na. Kaslawan nagadalan na. Aday ka manin ako nak, Alan. Awan mo't basol kan kanilito ng pagpupudutam. Anyang awan baso na sasawambit. May samod na itang agiwarwara iti basura na. Anya, basura manin ti bagpagam, Alan. Awan kumati parikot. No saan da nga agiwara iti paraangan ta. Anya. Payman, kasaritak man ti awanan pain. No lumabas kayo mo diti paraangan, saan kayo nga agiwaralatan iti basura yaw? Siyak ka diti pangibagbagamit iti dayta, Manong Alan? Ta sino pa'y kuma? Si ka lang mati lumabas diti paraangak, awanan sa bali pa'y. Saan ka siguro atulangan niya? Awan mo tinwara ka basura. Limabasak lang mo diti paraangan nyo, Manong Alan. Amok a basura yaw dagiti na iwara dito idi kalman. Nabambanog kami kanisali anang daldalos ka dagiti basura yaw. Ha? Da kayo lang mat a pamilya ti asidag diti paraangan mi, lito. Isu da kayo mangarot ti akin kukwa ka dagiti basura na iwara. Saan mi ako kuha dagiti na iwara basura iti paraangan nyo, Manong Alan? Amangan no basura ti sa balya tao. Isu di ka ko magpabasol. Di ka man agin diti amulito. Amok a basura yo dagiti na iwara diti paranga. Agrason ka pa'y laang? Anya? Naglaing kang agrason ha? Abay, anya ti kayat mo mapasama kita, ha? Ne, awan ti kayat ka mapasama. At dapaltog ko lito. No agaramit ka iti jak magustuhan. Takas ti mapasama ka. Anya? Kabalang kapaltugan dito'y mismo a paraangak no sabalit isungbat mo kanyak. Bangkay kan tulangan nga gawin. Ne, di mo kumamit aramidin ti kasta Manong Alan. Agkakaruba tayo. Basura lang dito pagparparikutan. Sana ka mang rabrabak dito. Itasay ka mismo dito'y paraangak. Nagkamali ka iti isumpat. Nagalasan day tang ibagbagakan ka ni Alan na kay. Ay, uwan nga rod. Bakit? Jaklatan nagtagtagari. Tama nga noon niya pati mapasamak. Jacket ti Riri. Nang runa kat agakaruba tayo. Gusto launay ti naramid mo lakay. Nasaysaya atin alumiklik ka kankwana. Talaga anatangsit na dya karuba. Basura lang nga na iwara iti paraangan na. Nagdakkulan nga isyu kankwana. Pagtangtangsit na di paltog na.
Kabailan na kano ti pumatay, nga oray pa'y kaaruba na. Awan pilpilin na. Una yan day siya tao. Kasla naglaka ti pumatay iti tao nagsasao. Isosahan ako na magnapa iti parangan na bakit. Lumikli kaklangan, tapnusan kami nga agapa. O sige, liklikam ti kaskan kwa na akaaruba lakay. Nagdakas ti ugali na. Mapupukaw di may sa manok ko, Sally. Tinakaw na laki de. Ang mga no adalaang iti paraangan ti manok, Alan. Di ka ko magpabasol. Sana basta mapukaw ti manok ko, nawan tinangala. Anya, Tinakaw lakit di dagiti ka aruba, nga awan masinsida na. Alan. Agsaga na kanyak dagiti awanan bayin. Alak man ti baltog ko. Saan, Alan? Di ka rumrumwar. Di ka kumaagparnoy iti riribo. Ay, di nak malapdan iti aramidak, Sally. Hoy! Asino kada kayo tinangtakaw iti kakaiso na manok ko? Ha? Huston, Alan. Di mo kumapabasulan dagiti ka aruba. O pa sinurot nakpela dito'y parangan, mat. Sublitan iti balay. Di ka kumaagpukaw dito'y paraangan. Nilakit dilito tinangtakaw iti manok ta. Isulang ti amok nga sakit tinakam na kanya, kapo iti imbagbagak iti kalman. Anya. Lito! Rumwar ka dita balay mo, tag sinubok saman. No asino ti malalaki ka data? Aglaban tano kayat mo! Sumardeng ka na, Alan. Kababa iti kastangar aramidang. Mudde deta paltog mo. Di mo alam ti paltog ko, Sally. Paltogak na dyan ito. Lusokak ti banga-banga na. Isulakit di tinangala iti manok ko. Talaga ang maagday jay akaaruba. Nagpukapukaw iti paraangan. Awan babain na talaga. Baybay nyo lahat tananang. Sana ka rin mo rita ipukpukaw. Palso amin nga ipagbaga na kung ipagpabasol na kanyak. Asyak ka no tinangtakaw iti manok na. Naglaing agpabasaw. Awan mo't nga ron ti pamanagnak na asika tinang takaw iti manok na anak ka. Jakman amo, no apa asyak ti pagpabasulan na nanang. Awan mo ti madingay, naramit ko kan na. Ay, nagdakas akaaruba ni Alan. May mayat ko man no pumanaw dito'y lugar tayo. Nanang. Sumat talaga ti riribok dito'y lugar tayo day di ataaw. Adaw ti mabutbutang kankwana. Diyay latan busis na ti mangmangag. Ay, Tirigat na. Di pa'y anawaan ni Kapitan ti Kasjengar aramidin ni Alan nga uray no agpukapukawan iti parangan. kabagyan ni Alan ni Kapitan. Adun adaras nga puka-puka. Ngayon baybayan lang ni Kapitan. Ay, kabut-butang day di ataaw. At dapay imot na apaltaw. Paltugan na kanaw di agtatakaw. No saan pa'y laang aksyonan ni Kapitan, ay siya kun amismaw ti agipulong kadagiti pulays. Pasensya ka na. Mabay tulad ti may intriga ka na pasadaak iti tricycle bakit? Nakapoy ti pasada ita. Ay kat anya nga ron nga eh. Ala, agsukat kanta niya eh. Naidasar kun di kananta. Amo ka mabisin kan. Ay na. Buwan bakit? Mabisina ka talaga. Indanon ko dito balay tibisin ko. Talaga asinapa kung tinagluto iti pang malumanta. Taamo ka mabisin ka asumangpet lakay. Ang yaman na ka, tanasingpet ka ng asawa. Puray no basit lati mapaspasadaak. Naragsak ka. Kaya man nakahawat ka. Di ka madanagan. Adan tulat ta pagsayaatan ti biyagta. Adda ka asi ti Diyos. Buwan bakit? Saan tama po kawan iti ng tama? Dito! Unang asino ka nga agiparparada iti tricycle dito dalan. Ha? Ha? Ni Alan jagpokpok iti paraangan. Hoy! Pakibyangan na amin aparadaan ti tricycle. Inakay man kasarita bakit? Ala, umuna ka namangan. Pasensya kan manong Alan. Imparadak mo't itinasaya ti tricycle ko ha. Saan mo't ang makasali ti dalan? Nangalami tilay mo nga iparadam ti tricycle mo iti dalan nga agturong iti balay ko. Ha? Di mo kumamot pagpupungtutan ti tricycle ko ang nakaparada manong. Saan mo't ang makasali ko nakmanan? Ne, tagrason ka pa'y lang. Dinanog nakmaten, manong Alan. O niya, lumaban ka. Ipakita mo akabalan nak. Kuha, sana ka lumaban ka ka.
Ipakitam ang malalaki ka dito. Makitam na ito, ha? Paltog. Kaya't mo tapaltugak na ito ulom, ha? Ni, saan man Alan? Di na kumamot paltugan. Pangasin. Idulin mo na paltog mo. Sana ka lumaban. Mabutang ka mo ilagayan, Lito. Hala, yalis mo dati tricycle mo itinakay para daan na. Darasam! Uwin man Alan. Iales kong ti tricycle ko. Talagang aglab-labusin day dyan nga Alan. Sa dino tayan, tiyawanan bain, ha? Apay ka di tatang. Anya man ang tinaramid ni Alan. Kano dinanog na nilitaw. Anya. Dila nagpailan ni tinaramid na. Agasam ta dinanog na dyan nagsing patataw. Anya. Agyaman ni Alan, ta sana bimalis nilitaw. Binaybayan na lang, ti panang danog na kakuha na. Tatang. Diyak kayat day dyan manugang. Satanas. Ibabay na ti pamilya tayo, anak kaw. Siya kung ti mababain iti aramidan na tatang. Mabainak at talagan. Nagposko la talaga ti panagrurupa na. Ay, nanusan la dakas ti mangdangran iti tao, dinanog taon. Mga matagbat ko ba'y? Tatang. Ay, talagang aramidak na ito, no siyak ti mapunwan, nay. Di nakita ni Tigas Sali. Jacket, dito pa nagkit-kita ma. Sikan ti pagsasaritaan dagiti kaaruba, Alan. Di mo kano amo ti makikaaruba. Dinanog mo pa yun nilito nga awan basol na. Anya ko mano jak amo ti makikaruba, ha? Awa ang tinasakit na bakrang ko. Mabut-butangan dagiti kaaruba kan ka. Tanaglaing ka amakiapa, Alan. Rumbang lang ang butang da kanya. Talaga kabalak ti pumatay nga uray kaarubak nang runa dayjay alito. Kaya't ko katapatayin dayjay tao. Tanangam ti panagsasaom, Alan. Saanin anasaya at day tangar aramidan. Sana ka mabutang. Rumbang lang ang butang dagiti kaarubak kanyak. Iso adinak man pakibibiyangan si kasali, ha? Uray si kang asawa. Kabalan ka adang rano kontra-kontraan na. Anya? Awan kabutang ko nga uray asino dito lugar tayo. Adapaltog ko? Iso nga awang kabutang ko? Ni, si kamot gayam sali. Wan Roma, umayak agkid daw iti pamakawan. Gapoy aramidan ni Alan nga asawa. Mababainak law na yan. Gapoy iti naramid ni Alan kinilitong asawa. Sali. Nang runa iti aramidan na kada kayo nga ag-asawa. Awan mo't basol yo. Ngamno apay akagura na kayo ti asawa. Ay, Mababain ka talagan, Roma. ni, agluwa ka matan sali. Gaputa maumak matan. Nagdagsanan ti barukong ko. Ay, naalala. Gusto daytan. Di ka nagsani. Panggap ko pa yan na panawan ti asawa, Roma. Anya? Kaya't kung ti makisinakan ko na. Sa anak matan anaragsakan ko na. Nasaya at mata nagsabat ta diti parangan Alan. Ne, ada ka ni bagang kanyang tatang. Mangibabayin ka manugang, ah. Diyak la kuman impasawa ti anak ko kan ka. Ne, anya ka din dito nga ibagbagam tatang. Nagalas ti ugali man ay kamkamang. Mabit man lang tatang. Naglastog ka mo tin, gagsasaw. Sikatilas to galan. Ibabayin na kami na kay kamangam. Awan karba nga mamangdangdangran iti tao. Kaya di pa nagsasaw matatang. Abay, hindi mo kabutang ti palto ko? Anya? At na palto ko. Ha! Ore man sigati ama ti asawa saan kakabutang. Anya? Paltugan ka no, di ka pala sumanaw. Ha? Ala, agsaw ka pa ita, dahil tuyan palto ko di ka saritam. Tatang. Nagasata kita ngal daw. Bakit? Oh, apay ka di lakay. Inarkila tibak ng ti tricycle ko. 5,000 imbayad na. Oh? Talo lang nga dara sa nagsubli ti tricycle ko anang bunag kadagi ti gargaret na.
Ang inikanak iti 5,000. Ay nga, nagsayaat mo't. Saan na day tabakit? Alain na kanu pa driver na. Ha? Imbagak ngamin akabalak tagmaniho ti kotse. Isu nga alain na ka family driver da. Ay nga, nagsayaat ka nga na tao lakay. Isa pinaraburan na ka ni Apo. Wan bakit? Nagsayat at talaga ni Apo Diyos ka tata. Wisit! Naabakak itisugal. Sahur kayo ah. Abay kumasaur kami, Alan. Isubliw ti kwartak no diyo kaya't ti matay. Ang tagay paltok mo, ha? Isubliw ti kwartak ngayon abakyo. Tapno nasayaat kayo. Sana mamalain. Noon tapaltok mo. Ang damat imuko. Natayin ti asawa katan. Diyos ka, Saanan anay sambot ti biyag na dito ospital. Tibaram ti pakinakan mga nagkaw. No saan kumanagaramit iti saan anasayaan. Si bibiyag pa'y kumanialan. Siguro kadagiti nakakita kat basol ka no ni Alan ti akin. Napak iti sugal. Iti palastog na ti paltog na. So aday jay pinagsubagsuldan. Nakataray man din ang bagsulkan ko ana. Nalabit ngaglimlim mo ngayon. Nagaramit iti sana nasayat ni Alan. Iswa, saan mo ta nasayat? Tinagbanagan na. Diyos ko, pakawanan ti asawa. Biyag ti tao. Ayan nga itinyawid mo amakan. Sa nga kilo abagas lang tinagatang po tatang. Na, awan masida. Saan ako naging matang? 50 pesos lang amin tibayad tilatak and bote ngayon lakok. Ayun na yan. Alya nga raw, tisidanta ita. Alo, ti parya di taparaangan tatang. Iso pala yung tisidan tayo ah. Sana bali, tadabagas tayo. Inton bigat. Sa paam tagrieng. Tapno makaraman tamot itinaimas amasidaa. No kasapulan ng agtakaw ka, aramidam. No api nga may napimanaw ka iti construction na pagtrabahuam. Diyak kaya't kagtakaw tatang. Kan nalpas matan ti balay nga aramidan mi. Sana bali. Tada ipaaramid ni Nana Yolanda kanya kinton bigat. Isupay ti itod na tangdan ko. Ambangan mo't numanula ang ti itod na tangdan mo. Saan damot kit ako ripot atatang? Basta siguradwa nga damayawid mo amakan. Taro awan, dakas ka kanyak. Nagsapa kamot nga imay sandar baraw. Awanan aramida ki di balay, Nana. Mala, umay katamangan kapay. Kalkalpas kula anangan. Saan, Nana? Inton tanggal daw langan. Umay kakit din. Amok adi ka manen namigat. Sa dotumo jay amam. Imbes nga iso ti agtrabaho. Saan? Tasi kamot ti baunan na amanggod. Kabalak mat ket din ti agtrabaho, Nana. Ijay kumapagadalan ti rumbeng nga ayan mo, baro. Sana mabalin, Nana. No agadalak, awan ka nun mi. Ay, uray kayat katulungan. Awan ti maaramidak. Tagpapada tayo mo't amamirmiraot. Nalpasan ti pinakabiti yo kanyak, Nana. Agyaman aksander. Adto'y titangdan mo, baro. Ha? Sobra mo tiyaw awat yo. Awatom kit din. Agyaman ak ngarod, Nana. Uray sandak akabagyan kat nasayaat kayo kanyak. Gaputa maasyan kami iti kasasaad mo. Sika tinakakaasing agtrab-trabaho para itinabisyo nga amam. Nagdak
dakkelan a karne. Ngam saan mat ngagtrabaho. Nasakit ka nung amin tibagbagina, nana. Kasano adi ag sakit. Kat nakailad mat ngami na kanayon. Awan exercise na. Ag sakitan gapo iti kaiidana. Nasaya at matagim-matang kay ti masida. Manungay tinabate iti tangdan mau. Basit langin tatang. Ikanak man nga raw. Kunak apagpuunak tinabate a kwartak. Taagang katak ko may tinatang ngay sursur ko. Ited mo ti kwarta kanya kung no kayat mo manan ti makaraman. Tatang, di na kumamanan kabilan Maasi kayo kumakanya. No di mo kayat ti madangran. Ited mo adagaw tinaw dawatag. Amang ano'y gatang iti arak. Sayang ti kwarta tatang. Lita, talaga sak ti karkarita tatang, ibatanda masaksak tanak. Sige, itot ko tinabat-bati at tangdan ka Nabartek ka manan, Fidel. Sigurado nga inalam manan ijay anak mo ti imbartek mo. Kahit, ano ko masibibi ang mao? Amom amarigregatan jay anak mo ngagtrab-trabaho. Igatang mo pa'y laeng mat iti arak ti al-alaem akwarta kenkwana. Talaga man nakibiyang ka niya. Maasyanak ngamin iti anak mo. Di na ma-enjoy ti kinaubing na. Tanasapa mo't a pinagtrabaho. Awan bibiyang iyo, iti na ita. Saan kayo pakibibiyangan? Sama pa rin ka rin. Di na kami met pakibiyangan. Agpakaama ka kuma iti anak mo, Fidel. Saan ang naubing ni Sander? Asak mutan ti pagserbiyan na. Anyan, di ka lamaasyan iti anak mo. Si kakit di kumaati agtrabaho para kenkwana. Taubing pa'y kat nga road. Awan bibiyak mo kunak man. Di mo pakibiyangan ti biyag bay. Tilang biyag yaw ti pakibiyangan. Ayan nga kinaglakwam. Inalayo mo't ng tidad dumatangdan ko, di napalabas ngal daw tatang. Sa nga gasutlangan kinagbati kanyak. Itad mo ta sa nga gasaot tad nagatangag. Ni, sana mabalin atatang. No itad ko ti kakaisuna akwartak kada kayo. Awanan nagbati kanyak Pagbilang akiti talaw. Tanod di nagtungpalan kasi kamanan kanyak. May siya, tatang. Dua! Apay kanya kasta kayo kanya. Kanayan langin ang tangarandak nga uri awan dagas nga aramidak. Awanan tado payasaw. Itad mount tikid kidawat. Ay una yun ti kasta alangam, Sander. Anyat napasamak aya. Kinabil nakmanin ni tatang nana. Inala na pa'y ti kakaisura akwartak. Anya, ay talaga atay jay nga, ma'am. Irresponsable lang nga rudan, violente pa'y. Agtalawak langan nana. Amang ano nakarkaro pa'y tiramida ni tatang kanyak. No, jak pala pumanaw iti poder na. Mapanak iti lugar asaan nga mo ni tatang. Tapno saan nakamasurutan. Sumrek ka pa'y nga rod, tamangan ka. Saan nana? Namamuan ni tatang ang pimanawak. Sigurado asapulan nak na dyan. Tulungan dak ko manana. Amangan nadaan mo ya pangisirkan kanya kiti trabaho. Ala, taawag ti anak ti kumarek nga adda restaurant na ijay syudad. Tanukas ka sano, mapan ka ijay. Kuyugan ka, Sander. Pangaasim tatulungam ni Sander, sindi balasang ko. Kasanon nga no makaswana kiti kidnapping, ninang. Saan mo't siguro balasang ko? Awan mo't lati pakibiyangan ti amana kenkwana. Kaasila ang itiputer ti amana. Kita ti langana. Nakaro ti donor anasagrak na. Takanayon akabilin ti amana. No awan ti mayawat na akwarta. Alang arod, agyan dituyan ni Sander, ninang. Agyaman akbalasang ko. Si kangarudan ti makaamukan ko na. Nairwam mo't kit di iti trabaho. Tainyub ubing na ti kasta. Wen, ninang. Siya kunti makamukan kwa na.
Adda ka din ni Sander ni Tibalayaw. Ay awan mo't. Saan nga imay dito eh? Apay aya. Anyat oras ang di mo't lagawid ay. Amangan mo't no nagtalawon. Sa rino ko matipaparan na nga ay. Amangan mait no ilim-limang yaw. Kas makita mo't awan dito'y balay. Basit to'y balay me. Awan ti paglemengan na no bilang laeng. Siguraduan nyo laang agsasao kayo tipod na ho. Tano maamwak nga ilim-limang yaw. Delikado kayo kanyak. Maanusam nga tatag trabaho dito restaurant, Sander? Sana ka napili ti trabaho, ma'am. Ta inyong ubing ko ti trabaho. Nerwama kon. Nalangarod. Ni manong mo a George ti mangisuro kadag iti rumbang aramidam, wan? Nanya ti bagana, iso ti aramidam. Magyamanak, ma'am. Awan pagdanagam, tanasingput dagiti agbalin na katrabahwam. Managisam dagi jay. Angam na da parikot, di ka kumagbabain amang ibaga kanya, kuwan? Uwan, ma'am. Makatawanan na libre ti panagdaad ko rito eh. Panagkunak at panawanan tapno agabangak, ma'am. Mababainak ngaminan kada kayo kani sir. Addan aya kwartam. Kabailamon aya tagbayad iti abang. Adamat kan basit ngornong ko, ma'am. Adda nakita ka boarding house iti asidad tayo. Nalakalang ti abang. Akat sikaan na niya ti desisyon mo. Tinapatag sana maapektaran ti trabaho. Uwan, ma'am. Akihaman ako unay. No sanaga po kada kayo. Amang ano aging gaita kat agrigriga taklat tayo di lugar mi. Ngala, ay uwang gayam. Kumusta matan nga dya, ma'am? Tsak mo, ma'am. Nabayag matin nga awan damag ko may papankin ko na. Awan nga min cellphone na. Apay, awan ka di planom amang sarungkar kan kwa na? Napalubusan na nga bakasyon, ma'am. Agawid akten na kumustahan ni tatang ko. O sige, agawid ka. Taikan kay ti sumagmamano nga aldaw apa nagbakasyon mo, Sander. Kumusta kayong tatang? Naimbag man ta nagpakita kapailaan. Kunak nunatay kan. Pasensya kayo no nagtalawa kiday. Adda nga ng trabaho kita tatang. Ijay syudad tatang. Adda ng tulong kanya. Adda mo't gaya mong trabaho. Ngam apay adi ka agpaw iti kwarta. Inurnong ko nga minti sweldok tatang. Lukas tang around, ikanak iti kwarta. Nabayaga dinak inikan iti kwarta. Isa bumawi ka ita. Awan gayam nagbaliwan na. Rupat kwarta nga ginggay ta. Talaga dinak pagan ano. Dinak pa'y kumustahin. Apay aming mingan nak. Mangtad ka kiday iti kwarta. Tada pa'y papanak no madamdama. Awan gayam. No agsubli ka iti pagtrab-trabahwam. Di mo liplipatan ti agpaw-8 iti kwarta kanya ka. Masapaw lapinula na pauitan na. Kumusta kayo, Nana Yolanda? Nasaya at latanak kong. Kaano pa'y anagawid ka? Hindi kalman lang, Nana. Nasaya at man tanalagip mo asarungkaran ti amam. Wala na. Iso na lang, nawan nagbaliwan na. Kwartalata ti adde ti panunot na. Anya? Ay, ala. Ikararag tayo lata. Asapay la kumata malawlawag anti panunot na. Katagbalbaliw matan. Mabalinti dumawat iti makan na kong mabisbisinak ngamin. Nabit lang na tayalaan kayo. Amangan no agungot tibus mo. Ungtan na ka. Saan? Ta i-charge ko kanyak titid ko akanan nyo, Nana. Mabit lang. At yun na, ado ti bakan ti atugawan. Agtugaw kayo, tapno makapangan kayo na sayaan. Saanun? Mga naklaangan ijerwal. Ha?
Nakakaasimot dahil dyan. Nagrugit ti kawas na. Kasla dapay kurkurang na. Nasayat mo, ti panakisarita na. Ayan nga ta ti pamilya na. Apay nga inlistan pa ang tikinan mo, Sander. Di mo't imbagakan ka free meal kayo. Bayarak day ta pare, ti babae nga agsubli-subli dito yung restaurant yo, madam. Ah? Sino a babae? Tay kanayon nga daawit na sa ako, ma'am. Jay kasla pangurangan? Wan, ma'am. Ngam amo na mati bagbaga na. Iso na lang, takilaat nga katawan o maminsan. Agkan-kanta pa iti sangwanan ti restaurant no daduma. Ala, di mo latan bayadan dagitoy, Wan. Sana bale, intad mo matitag ka sa pulan. Amangan no malugi kayo mat, ma'am. Saan? Masukatan to itadado. O yaman aklaunay, ma'am. Nya po Diyos ti mang subalit iti kinayang bagyo. Sumit nga tanana. Itay pa yan nakita ngagtugtugaw kayo dito sangot ti restaurant. Ada ka di orayan nyo? Si ka ni Philip, saan? Ha? Saan na Philip tinagan ko na? Siyak ni Sander. Nay, pagsangit kayo mata. Nabayaga panahon na sinapsapol ka, Philip. Amo kasi ka dayta. Ha? Karup-rupam ni Philip ko. Aywan, ayan ka diti balayo. Awan balay ko. Delikado, no tila pagturturungan nyo. Abangan na niya pa ti mapasama ka na kayo. No kaya't yu, makiawid kayo pala kanyak. Ha? Agpaiso, Philip. Sander, tinagan ko na. Di nakmanlukon, Philip. Sige, agawid tangarudon, Philip. Bado kan ulas gayam tilinaon ti sako yun na. Anya pa yung nga dagito inkarkargayo dito eh. Ha? Ladawan mo dati nakasupot. Ladawan ti anak ko dayta, idi ubing pay. Kita karuprupam ni Philip ko. Ha? Karup-rupak nagpaiso ti ubing iti ladawan nga ituldulin na. At lakas ti ladawan ko iti balay. Ma'am, agkidawak may ti pabor. No, mabalin. Anya day ta, Sander? No, mabalin ti bumali, ma'am. Akawan na. Pangusarami ti kwarta ay barok. Kaya't ko tulungan ni Nana Lerma. Ipakita ko may ti doktor, tapno aglimbong ti panunot na. Kit makasaritak anay bag. Ti pangurangan nga gis-istambay dito sango ti restaurant? Mabit lang tada ipakita kada kayo. Oh, nati ma'am. Ni, akin ladawan dita. Nakita iti sako ni Nana Lerma. Agure ka. Kasla ka iingas mo mo't day ti ladawan. Diyak maawatan ti riknak, ma'am. Sabali ti riknak iti dahi ti apapae. Kasla naklag-an ti riknak kinkwana. Di mo't kunam apim mo sayan ti inam? Uwan, ma'am. Kakastamat ti imbaga ti amak. O sige, tumulong ak iti magastos para iti pan nakapaagas na, Sander. Saan? Diyak kay ti sumrak dita. Awan basol ko. Awan inaramid ko adakas. Di kay mandanagan tas na napagbaludan ti makit-kita yun, Nana. Hospital na ita. Nas ka na may pa-check up kayo. Iti kasta, agimbag kayo. Awan sakit ko. Di yung kadi kayat ang makita ti anak yo. Ha? Ni Philip ko? Warren, no agimbag kayo. Pa-check ang masapulan yun ton ti anak yo. Kat kumustan nga ni Lerma? Anda ka di mo ilan nagbaliwan na, Sander? Amo na matang teraramidan na, ma'am.
Sana kas ide, akal laat ngagsangit. Intun kwan, agkatawa. Ay, nasaya at nga rod, ano kasta? Ay na, sapay la ko mga rod, tatuloy-tuluyan ti panagimbag na. Pasensya kayo, Nana. Narabya na kasi mangpad. Nag-overtime kami di restaurant. Philip, anak ko. Ha? Nana? Anak ko, si kang agpaiso da ita. Amo kasi kati anak ko. Sana nagbaliw ti rupam. Eh, sigun iti amak. Nabayagan na tayo ti inak. Iso nga imposible dahil nga ibagbagayo. Si kati anak ko. Si ka ni Philip. Ingatom ti imam ta kita ti kilikilim. Ha? Apay, Nana? At dabalat mo iti kanawan akilikilim. Dahil ti pagilasinakan ka, anak ko. Ha? Apay nga mo yung dabalat ko iti kilikili. No, kasta. Sika talaga tinabayagan na samsapulag nga anak ko. Sika. Nana? Mabit man lang. Talaga ka di anaimbagan kayon? Nagsublin ti limbong ti panunutyo? Wen, anak ko. Iso ang malagip ko ti balat iti kilikilim. Sika ti anak ko. Anya? No kunayo na tayo ti amak. Asino nga ni tatang Fidel iti biyag ko? Nabayagan apim mo sa iti amam gapo iti aksidente. Adda nang itaray kan ka idi ubing kapay. Adda ta idi ijay ilimi. Kat kalaat nga adda nang itaray kan ka. Kat nagpardas nga madayo. Impanawagan kapay idi iti radyo. Ngam saan kalataan na sarakan. Kat sipod na pukaw kayo adwa iti biyag ko. Kimapuya. Kat napukawanak iti namnama. Aging gana pukaw ko tilimbong ti panunot ko. Anya? Oh, anya na pa nakairan Nana. Talaga siguro ngayon turong ti apo ti panagsarak tayo, Nana. Ay na. Nagalas manan ti tagtagainap ka. Oh, apayakas tao ya. Kaslamay palagip tinapasama kiti kalabas. Ti panang kidnap ko iday kani Sander. Oh, kanayon na nakastoy. Riribukan nak ti konsensyak. Ang awid ko man ni Sander. Sakayat konti agpudno ken kuana. Bareng sardengan na konti konsensyak asid sidiran. Ay, agyaman ak na nagawid kan Sander. Asino ta kaduham? Iso ti inak tatang? Ha? Nukas na. Sikatin ang kidnap iti anak ko. Tinasaya at sumur kayo. Umay kayo ta iti unag ti pagsasaritaan tayo. Ano ti kayat ko nga ibaga ka na kayo? Pakawanin rak no naaramid ko ti kasjay. Diya ako naglibak. Tanabayagan na sinsidiran nak ti konsensyak. Gapoy ti naramid ko. Isa pakawanin na ko makasta. Puno asaan ada kayo ti amak, tatang? Saan, Sander? Why? Gusto ti ko na ti inam. Iso ti inam. Turay kas di ti kabayag tinapalabas. Mabigbig ko to'y inam. Tatidak kalasiding na iti agung na ti pagilasinak ken kuana. Anya, pinaramid ko ti kasjay. Ta saan kami ang makaanak iti asawak. Siya tiyan na diferensya na. Ket
Kaya't may ti maadaan iti anak iti asawa. Ang daksanggasat tanasapa pimusay na di asawa gapoy ti sakit. Pagkawanan naksander, no nagbalinak ang naulpit kan kailay. Manipod na tayo ngamin ti asawa. Kaslawanan karas kong agbibiyag. Kasla kagurak amin na tattao iti aglawlaw ko. Kat sika tinagipapasak iti sakit tinagam ko. Pagkawanan na ko ba? Agparinto mga iti sangwanam ngagkidaw iti pamakawaan. Kastamot kan kakapsat. Pagkawanan na ko ba? Sikat ag desisyon, sandal. No idarumta ni Fidel kapo iti inaramid na. Wano anya. No siyak lamay sa nanang. Uray saan siguro. Ta nariknakmat tinalaw sa panagbabawi na. Anak ko. Ken uray na ulpit kanyak idi ni Tata Fidel. At least, adda na dakkelat nga amak nga uray kaskasano. Wana, ngam inululpitan na ka iti kanlabas. Linipat kon lagi di nanang. Impatid ko lat tamat ni Tata Fidel nga uray na ulpit kanyak. Imbilang ko lat taapod no nga amak. Ta isukat nga ron kinadakkelak. Kaasimat no paibalod tayo. Lakayon. Nagsaya at tipan agpuspuso manak ko. Agyaman na, tadimakkel ka na sayaan. Nga uray kas jay ti kinaulpit day a Fidel kan kan. Kat itata nagkitatan. Bumawi akan ka. Sulnitak ti adwa nagkurang akan ka, anak ko. Patpatgan ka unay, anak. Ipatpatag kayo mo't nanang ko. Biyag di tao. Babae ti anak talena. Nakipimpintas na uming. Karuprupan. Saan pa'y amadlaw itano asino ti karuprupan ha? Tamaladaga pa'y laang, Ben. Basta madlaw kon asikati kay ngingas na. Isa nagpintas ti anak ta, bakit? Ay, huston ti may nga anak ta. Diyak kayatan ti aganak, Ben. Nagrigat. Ay na, kastalay ti damo. Agamin to nagbaybayag. Laklaka amton ti agpasngay. Kurang ati may nga anak ta. Uray, dua, wano talo. Wano, upat no iso. Diyak nga rod kayatan. Uray kumanubak nang ta. Ta uray aganakak iti ado. Ta mangala ta iti yayada. Ngam nakurapay tamat. Ay, pasensya ka na. Doon ako rapayak lang. Lena, ang maipasigurado kan ka. Adi ka ito aglangan amangan iti anak ta. Diyak ipalumos na ita. Aggagatak iti husto. Ay, trabaho ka, trabaho. Binigat amapan ka ijay talon. Ngam di tayo matla bumaknangan. Dumtang tulay ta bakit? Basta santa mapukawan iti namnama. Patcheck nga ipaito ti Diyos day ta kanata. Kanon to nga tangay. Masikuran na kon, Ben. Addan anak ta. Ngam isulat tamat ti kasasaad ti biyag ta. Nakurapay talat ta. Di ka ganat bakit? Basta di taliwayan ti agkararag. Dumtang to day ta iti umno a panawen. Bakit? Umay kan tamangantan. Nakaluto akon. Anyat linuto mamasida ngay, Ben. Nagluto ak iti aba. Sinagpawak iti karing. Aba manon. Makauma. Napurga ako niti kakasta. No saan nga aba ti masida? Saluyot kan pareya. Ay, pasigabulbulungan ti karga ti buksit ko. Mayat kit di Tana sustansya dagiti ipapaunag mo. Nagruna. Ket aggat gatas ti anak taken ka. Ay, kaanon to nga tagumin na awa ti panagbiag ta. Marigrigatan ako na mga wawiri ti anak ta. Mapuypuyatan na kakanayon, ta nakamangmangit mat. Sana balay.
Tadak mo't akasinublat mo ang mangisala iti anak ta. No kas nga agsanit. Nubak nang takuma, di anda kumamot yaya ti anak ta. Apalak dagiti daddo mga amok. Adda yaya dagiti anak da. Adda katulong day si balay da. Takasano, nagbabak nang dagiti nakiasawaan da. Ay, ala, inta mga nan. Diyak kumamangan ngam kapilitan, tagpagpagatasak.